بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. معاشر المسلمين، حضور الكرام، مشايخي الفضلاء، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe tedduɓe fottuɓe e lusode Allah ɗo e tawdaɓe men ka bath al mubashir ka live haray miɗo hiwno hirwamo islam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko ziyara hewtiminmi ceerno men Oustaz Abdoullahi Mambeya tagi fonti deftere ɓe yammirin mi yomi ardo darso on ko ceerno mi wata biyettude ɓurno kon hanude ko hakkille am ka famu on ka fondo am koye ardo min wona heɗotoɗo. kono si ɓe yammiɗilan kadi mi etoto ella la e faljugol yeeso giɗo mum, ella la e faljugol yeeso karamuko mum. si goɗɗo falji yeeso giɗo mum, giɗo makko accidetamo ko hedduda e faljere nde. mo falji yeeso karamuko mum, karamukojo on heɓay nafaji ɗiɗi sabu faljere talibajo on. talibajo on kadi heɓa nafaji ɗiɗi e faljere makko nde. talibajo on faljere makko nden so falji yeeso ceerno makko on, ceerno makko laabana e mo reedu ittamo e faljere nde. nafaɗimo on kan kadi o janngaɗo e ceerno makko on laaɓangol taliba makko ɓe reedu si ɓe falji. yetti kadi o faljitata ka o faljita ɗum. amma nafa ko ceernojo heɓata e faljere talibajo on, si talibajo on falji yeeso ceernojo on, si tawi hara hawri ko bindi ɗi ceernojo on finno talibajo maji o sikkayno talibajo on no maitrise, o ɓeyda wattande fondo moƴƴa e jannugol fi wata faljere heɓo ka o falji ɗon. ɗimmum ɗum o heɓa kadi moƴƴere nasiha mo waɗani on talibajo makko on. ala kulli hal e tawi ɓe fonti ɗo شرح 40 النووية للشيخ الفوزاني، المنحة الربانية في شرح 40 النووية. عندك حديث 38 حديث هذا جابان تاتي اجيتاتي. waɗi kon tawo en fuɗɗade darso on en waɗanen gaɗɗande fi janngol ngol ala wajhi l-umum e hertingol ma hertinangol sunna nelaɗo on kadi wakkilade heeride ala wajhi l-khusus. musidɓe tedduɓe, gandal ngal
gandal islamu ngal eɓɓindirtaki hay e hunde wonande on neɗɗo mo annuye mum on selli annuye on selli wo e ɗaɓɓere gandal ngal o faadore kanko annuye on piiji tati ara muɗum neɗɗo jangira fi ittugol majjere e fittangol ittangol salamum majjere onti jangira fi ittangol julɓe majjere mo jangiri ittangol julɓe majjere o ittal majjere hoore makko o tooñe sala makko kala masibo waɗugo ko aduna ɗo kala lorra waɗa ko aduna ɗo sabu ko piiji ɗiɗi ko majjere e tooñe ko ɗo waɗi ibnul qayyim rahmatullah taala alayhi ɓe maaki الجهل والظلم أصل كل شر في الدنيا والآخرة مجانا لي التونيا لي ولا سيدي كلا بوني كأدنى كالآخرة نتلو جانجي رايدو في إتانغوني بمجرة هراو إتنال هوري ماكو مجرة وتونيا ومجرة ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه بماكي كان بكذي الأصل في الإنسان الظلم والجهل الجهل والظلم لا سلينات أنك ومجده وتونيو ويوتاي ولا سلينوني دين مجده ويوتاي توني دين وأنا إغاندان إنوندان في مؤر أدنى الآخر هبو سيونا في جديد العلم النافع والعمل الصالح جنب غندال نفاينغال غندال نفاينغال وقال غندال الإمام اليعصبي جوفي كتبت مكة ألفية العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاهب علم الكتاب وعلم آثار التي قد أسندت عن صاحب عن تابعي غندال إتانغال كدفتر الله ما تقانغال كسنة الله محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون غندال فايتين ما غندال قرآن تونغال كتاب السنة غندال قرآن تونغال كتاب السنة kona kon de gande do ko gande tata ko tungar ni ko janane e gande islam no ne dan ken so jangi o itti majjere ngen hore makko ko yo gollir ko jangi to do mo toni ta ko dum si jangu do yenni jangu do wadi jikku golliri jikku bondo jangu do toni ko ganda ngalo majjiri parce que o jango gollirani no way wa makko jawdi siwa siɗi tigi harno mari jawni kono hara seppay o mari coggu goto o seppay o mari coggu o mari moyen jani ko danga cuuɗi jani ya jani newode heɓo kono mo yardi wurdugol miskinaɓe andi o heɓi kono o heɓi kon nafani mo fiwno o gollirani ɗimmo ɗon ti gollira gandal ngal tammo ɗum yani arma wonti gollira gandal ngal jangal ngal itta majjere mum e mum gollira ɗi muɗum o tigi nodda e gandal ngal itta jamo e majjere tammo ɗo ti jangira fiyo gandal heddo fiyo diina heddo ti jangira ihya sharia yo sembol diina ara kala ko ƴewti jamo iye mo tum andira fi Allah jamo iye mo tum ɓeɗa tinnade diina ɓeɗa tenade wakkilade ɗi huɗɗito kala ko boni are ɗe geni ɓe karankoɓe hiɓe nandita e koode ɗe khalaqa llahu nujuma li talatin zinatan lissama wa rujuman lishayatin wa alamatin yuhtada biha وكذلك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء جعلهم الله تبارك وتعالى مفاتيح خير مغاليق شر يشبهون الأنجم بحيث أنهم
يمثلون زينة الأرض بل يزينون الأرض كرمكو بين كو بيشوداري نيندي كو بعلامات يهتدى بهم بفيونا جماعة إلى ودين الله هداية الإرشاد هداية التعليم هداية التوجيه كو رجوما للشياطين kala karam ko jo gollirɗo hewti cheytane heɓata ɗum doole on tigi jangguere kadi fiyo gandal ngal heddo par ce que heddagol dina kan humodere heddagol gandal ngal heddagol gandal ngal humodere heddagol karam ko wodere karam ko ɓe قل ولسي الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا فني كرم كوبي علماء ربانيون يقولون هذا يدين الله كان يقولون كلهم دينا كان دولة مكة نبيدورا زمانو دي نوكيلي امبري دودugol karma ko be fewna moƴƴina tay haray umma on kadi moftaden hiɗe hato jini e ulama rabbaniyin ɓuri kala ko tawata hara neɗɗanke on no hato jina men bal haaju jamayo o siècle men ɗo 21e siècle ma o année mo wuɗen ɗo 2025 e ulama rabbaniyun no haaji mum no tiiɗi ɓuri heɓugol économiste ɓe ɓuri médecin ɓe crise umma islamien ko piiji ɗiɗi ana fi nodari alkhas ko crise ulama rabbaniyun e crise akhlaq yani ko azmatu akhlaq maɓɓe e azmatu yani قلة وجود العلماء الربانيين الله تبارك وتعالى كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اقرأ سبعه وبما كنتم تدرسون كنتم تدرسون كونوا ربانين بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون aray jokkonirgol darsuji ɗin tumagol darsuji ɗin tentini jannugol mutuunji ɗin defte lelnaɗe raɓɓinɗinaɗe fi fuɗɗotoɗo gandal ko ɗum ɗo watta neɗɗan tuto e gandal ngal aɗay ceernoɓe no haani ɓeydugol wakkilagol moƴƴa e janndugol ngol ɗe balɗe ɗo mbiɗo siiba Malik Abdallah rahmatullahi taala alayhi roi Arabie Saoudite yawto bon si Malik Salman lonti ɓe waɗi ijtima kanko Malik on e kibari ulama dawla ay kibari ulama wa gayrihim min al ulama aɗa waɗi tawjihat amma dawla o waɗde conseil général fi leydi maɓɓe ndin e umma islamia o yettiɗo yewtere o tuuji e karamokoɓe nde yewtere hannde sine taskama aynayi ko hannde nde yewta o ni karamokoɓe ɓe wakkiloɓe janngo ɓe waaji ɓe yowru ɓe woru taɓe deƴƴu ɓe densu kono ni o mi yehi ɗum an ara fi ko mo kasal so yi hannde en wuuri ha en seedike jeli e yimɓe yimoɓe waɗayɓe yani yimɓe ɓe tawata ɓe apportanta société o koyte kon nafa mawnuka ɓen ɗon ɓe waɗama dow janguɓe dow anduɓe anduɓe wonti wattama jofoɓe wattama moko baɓe leydi
ko sabu deƴƴugol karankoɓe angal daranagol golleji maɓɓe ni ɓe hani windugol defte e ɗelɓe sertuɗe janggay ɓe janga woɓɓe ko si jangi ɓe jaɓa ɓe gomɗina ɓe waajo woɓɓe kadi ko si heƴike jaɓa gomɗina kono sen ndaari hitande o hitande yaa ɓe janga kaleɗe arab arta hitande o hitande vague no artude no artude kono honto won ɓe noddude honto won ɓe waajade ko honto won ɓe windude moni e pourtant hisugol jama on daɗugol jama on no takkodiri e duumagol moƴƴuɓɓen e noddugol ɓe anndaɓe ka moƴƴi ɗo no jeeya e ko sakkoto lette ɗen yurmingol noddoɓe noddeteɓe ɓen si tawi kam ko ɓeñi ɓe waajade hiɓe annditinde hiɓe yañirde hiɓe haɗude ɓe torade Allah yo Allah fewnu waajeteɓe ɓen yo Allah sakko lette ɗen yo Allah cippi moƴƴere ɗen e barkeji ɗin Allah cippita lette jamamu kono kamo ɓe hilni salamu mum lette ɗen si ɗe ari mo ɓe hawray e lette e mbele ko Allah eɓɓi kon mo ɓe immindine anndi ɗum so yi e misal usaji hiɓe yewta ɗo ɓe faala tindugol e yimoɓe tato sukaɓe tato yani ɗum memmina adnam daro ronka jawɗagol kono yewtereji boyi yani ko faamuji ɗi jama on ɓendugol ngol fandani jama on ɓendugol ga janɗugol ga karam koɓɓe hiɓe hani noddude hiɓe hani wajade hiɓe hani andintinde ɓe hani yamirde ɓe hani haɗude ɓe hana haɓugol so ɓe piyama e ɗum